Son famille ils ont d'abord chotéo ibata khamazani deute que l'on helu. No mayaka lo hua no ne salaza le ku mi ye que l'on doit commer en ta kako de biome que l'on sala poga khalani gatu ho Yesu kali la kwe hula mola nyani gatu lem ta ji piuma Yukana lo anjo ayanido ina tisi bala sumna ina adu tiko lo ga yugo gadu kako za chale jele nyau ina adu yagu paige jalia de Philippi sambo yo huni yo za tione cheti Philippi sambo yo huni yo za tione cheti hulwa botha me noma Kalila kwe deu badane ga khalao ayo we gauje no ma nu sabi zao me no ma khaliu yo somi ye ne cho badane tiga bosha ganya lao tiga ga du tiga shanu nya lao me khumi ne nga la kha che je byalani no ma nu tiga tao we gauje tiko lo on nu ma ti si de tha ga du nga no mang shao ma yo hao nu khong ga du te sha nu ji ma yo hao a cho bi nu hu ga du khong se ye ji ma ti poi tham kho ti ga nu ma na yu ni tha a cho na ma che ma ga ma le nu ma tha bi on yo ha ga du te ma sha nu ni a cho ga du sha nyo Yesu khali lo nu ma tha ayo mi yang du ho mi ye ne ti ko ma le yo ha ma cha ga to lu bie je ya jo za kha ti ga lo yo cho ha lo de le me yo ha tha ni du do la ya khwe ta shi ga ko ni mi ye e do na ha me khwe mi ne ayon mi ye khu du cho myong bi o go du ga chi nu ne me mi ho mi okoni potu doto podum dumo Yesu chomyo chi hutea Adami ye khonse yani Yesu khali sampha me le melu khatso gutea ayani do mya thi pana nga cho ha go mya ni uga jomo ma adu mo le cho ha ne ya jonge Adieu numa la khayoe chelau me kho numa chola pha geu tijia adi mo cho ha ne te amyalu adi majonya ayani do tipona adi cho ha za ge maganon pha pyi nya me thobada ne cho ha thi ga ne do thi do nge tha hulwa ya me nga cho ha za ka ko nge sinya jelana nga akhon nge phaga jelamia cho la khwe adu la kha ma chena adu chong adu de le me khwina adu khamo khaza le tu ne adu po phajo le me ayani do na she la khe polu adu mang khali we ga la khwe ne tiga cho ta le thong sa me Adia ena ayo adon numa tisi te bitamo a cho gadu bishanu ho khali loe numa thao le menela me yo mue shani ho she sampa Yesua adima gadu ayo bao ho to lu bieje ya phu me mi ye gadu ga mu cho ha thi ga loe deo adu ibagadu shidon me Son famille ne cha le jele nyani gadu unne la me adu ganon phai magega ayoga hudu to mji ne la me ayani do thmi ne ni shop he no ne macha ma jele de ne no ya jelo na son pa Yesu we ga ji bi lo la nyani ayon glon sha ana ayam bui joi gange mi ye ne
no a chong nu ma thao ji la pha la ga no si lang e no yo ha zong le ta mi yo no glon ja chuma nga no mu lu pho jo lu kho no nga bi pui la me no we ga la khwe nga khadu ni ge nu ma binela a chong chobanya ni wo sha ga ni ma do onela no glon ba da ne a cho no we ga ji zanya ni chobanela a cho ne chali jile nya mo to dua khali loe ni ma thau ji me John ji ma ga ho ji ti John ji ma mo ho ji ni cha hui ta pyo la lu nga cho du o yo mu e sha nu le hum tha ga ma lo ti no ni sho shu ma sia天那路一些有的苗啦路，那个有树的苗啦啊，啊，只来诺下内里和米会大家的呀马西呀，天那山天那也能。他变啦路，耶稣的卡样都佩佩啦啊，有款的跑呢的哟，和米会大家接到到表几个，你也都一枚。在天那路一些有的苗啦路，那个有树的苗啦啊，啊，只来诺下内里和米会大家的呀马西呀，天那山天那也能。他变啦路，耶稣看让都被骗啦啊，有快乐跑的内容，和米会大家这多多有
呀，马子